Okay, gal ikaw na si Nukewa. Tuo. Tuo ikaw, mga fakti ikaw. Tuo na si Nukewa. Kinlever ka tap mo ikaw. Tuo. Kat tang mo tayo ka kat pang na mo ikaw na tayo. Ta tuo na si Nukewa. Kula ka aslo san. Katingi kita ako na fashe wiki gasin cool. Na uya inge dikin trusco. Na nga inge sir le tara. Na kosfin liye. Na still cherry wun. Fin shak. Skikten oder ipsilu oke. I plaskeo. Tigin na fika en Sifac. No. Follow. Merrick. Gas low temperature lum dengan. Oh, kallim şu şengin no. May gas ngayon. Ama aşık ki ungol mo. Sisi banget Lupa mo siya aşkına. Mo siya ka tafon tries for. Kumak may grup mo dyan. Me. Mo at so kumlale ako. Sitela warm weather lows ngayon. Panga alla upa mo siya aşkına. Na Well, Sherry na kikasin ko group. Na kung finbuyi ko at na Sherry pa na ke programa maskyan. Na kede o relaw nim da class at ko tigin ilges ke si proy rami ges na kat fast namit. All right, so stand by to stand by. Kidam da pange. All right. Okay. Inkwel, ano kang akalim ya? Duo masimit na sum. Kulo ka asluman, kulo ka aslusan kaywa. Ngayon akin balance il tigin Driscoll ilan kul ka si bro if I sarm di gesa ta ka pa yol. Tigin Driscoll. Lamalap ang masyale. And we come in pine. May tayo we are kak second kat. Ke katkain mano to kayo ni ke dusing iyo. Metigat mukla na siya repalan ka atanak na suya. Katagay ni Praila na siya. In kain rela. Sana ke kak sa klas ang metigat rastimit. Katsvide pasla yetum katlatlash. Katlale prem. Katla Isaac. Katla Jacob. Katsya sa pala met supply and dragari kaslom. Pweng asyun kat pinen ko siya. Kulong walap na siya met madalasing iki. Elos siya sa fasik kun. Ingain loan na ke fute asingi. Ingain Orekma dilakon at met cleanse up met madalash
Soluti kat mepe, Nusinge, kat weakin matalal fungi, inuchakman kalkalom, in gaben we are Orekma flat singe, Nukewa flat singe. Panang babakala kat kilo malap musyum, lakat ne may kuluk, akum chetui inang sikat, lang tulong na siya tilagun katyak, kadin kan fast na met, kikatorala kapash mo ulas na siyum, insul pelosten food wars kinutugin may unlas, in fast na met. Kumita finrak yok las, in kan wilas kakin kas matalom kilain singe, panagat misresyung kat flat las na nakmas kuligat kasikat. To Orekma flat singe katin kain akfashila, at kulang malap na siyugin, once if one on Jesus Christ, sa taga music respect makuduklasya. Panagipelsin at misresyung, naknas inawi ang masamsam natas, naknas wikat ki tutusing ki tutut papalasya. Ikesta mo tadin siya na kayo matagay ni kitusing na malutut lomo in kolkat in kasikat ki maulasya. Kinuwan na tum Jesus Christ akayikat. Kadin fakak ma kikaslo mo in fall na masim na kayo. Kinuwan si fall na tum Jesus Christ kat prayer takulo. Amen. Baik, lamalap taon sila. Ngayon, flow ng pelo na siyum, mamuwang may sam yok at faro churuk me, mahal na look forward in wiko, ay malutut si Mars bisingenge, kat fast na met, kapinas ma silbe, taga na siyip, fatapa na ki, taga, yun kat mo na sigok lamalap. Okay, kal degin tifesi saram kin nam sige ngay pa Orekma wala lon kat na sin Mwet na kayo na maritsingan pa Chronicles, siya Si Chronicles malon Chronicles, ko, skalon ko, so al gusto ka singal dolu. na, iplo siya yan, Kas pa, singal dia pay, ko, si elong ulay ko sa tolong tol, pa ipsiak luan, okay, na ipsiak toluan, at tolong ulakos ng tolong longos. Ngamo pagkatay mele riti malutut siya ngay ekapan natin na onak na pay apa si saro katak fasi ba matak fasi ngay na iptolu si pangan singalon si chronicle singalon ko rayo sig skaluo ay belong ulay ko sig tolu ki ipsiak luan na tolu la ko sig tolong ko ipsi okay, kulan revise. Tungkol ipsak tungkol loy gusto kay gas, long la ko sig tolong tolu pa tungkol call to dolu extended ngan na na tolu la ko sig tolong ko tungkol gusto kay tolong ko tungkol gas. Kung that check ye note to mom kung sa pa mga na okay in tarong la reflect mangan ke. o masih lang kula malap sa Ah, club. Well, bang pangan action. Aw. Dari okay. lang. Kal pangan si Ram gundam sing aship tolu sike ana geding ilak kalemi gede basik piang si kede shik ipsimek ngang pa on kaksakin lem kat pa ipa ana gusen was algo sike singol doluan na ipsiak tulungan pa na kayo afela ko si kaksakin kat palong algo sike tolong tolu na pa ana geding ilak kalemi kaksakan olingin ito mapat pat pa first caching ang napatungol nito ngolon ko siya napan iptoy mo kaya mo na kasi piang sila tigil ng dak siya mo so kaya ak sila may sam lash ka may faka clash ano gusto nga as casting call page lash kung naging castingcall.com sabihan downloads if you want casting call na tube nam download yun pabalan sa kung mula standard listening commentary pangapuk sa mga itawi all or maganin sa langas la insang orela casting call nato siya kaya original casting list lus langas la na pa yan nakawalus sa po casting call na kat casting call online walang affiliation lash na kaya na siya kat si PSM or casting call online ngalong si polo casting and casting call casting casting pa call yes no kat mo online feature ka pa nga ko maging casting casting jang call mugilasha na abangan siya na aspe app sila ngin ano ko liengan tengan pa casting call page.appve
.biz kung intro kung iPhone ko iOS kung download the app sila sang yung phone tuman kung maliyo na phone na makadak fashion na ipsigan kat the announcement or fact na may na fact makay na kung finer maging link sila skiplek.com/r/k in call na labasi ko misis like airfare luman yash sa masend mi os matakonaros san kasa be makadak fashion na air discount airfare site sila mana sin last minute travel kume save yash ashiget percentage tolong gangaw mo nga dagi magin link singa gidan som na kinbang som sila Seattle ke Jewelin singa na round trip Ontario na SeaTac ngin na kasimula ngin na lasyo kang alsiye si malif just molo site singa de na when contractual agreement ka dola eurolos ta fat na mga min bagat magin forward na Texas ko na ke end bagat fascist na wing isa ma cash got ke molin airfare mao na ipsak toluan pa gumfin kon we got nga like ye ko in share ye pe makatash kyo na kaya ano kaya akil na fuko ng balance take interest ko ilang text us luti sina ke si fesi na lutu ngan pa mawala lan kat simet na kayo marita na ako slingan pa ten ngan na kung wo kumin pa na an pe yemo tom ge kume ukigat keep singa na fuko ng take interest ko then akfashi lutina ke an take interest ko Lumala pa mo siyole na alanay nga nin wikong kinto sigin kain lashka kain malutut mga siya manpahin ko na kayo ma ashtari wikat ki pelsingi ki Facebook ka YouTube streamers ke kayo wa o ay na ki malutut singa ta ka na siya Sanri litu December and Algos Orekma Wolana langkat na sinmet na kayo wa na malutut singa shipto lusi pakate akataya keo inekasek ke na ipsimetan pa metako ki pang sinaki worship singe pataka na siskadin me kakaksakin o na kaksakin lemgat si Chronicles singalon ko fasal ko singe singaluo metliki akataya ki fasal ko singe singaluan ngan ka injil bagas makandikat ki papal nata shala Kiuleng matom dawek ki Joshua matnanan ka Ruth na silu Samuel, silu Tokosha, silu Chronicles, Ezra Nehemiah Esther. Pabukin history singa luma ashkea. Na naki New Testamentan Orekma ilakata yakim dawek lan churches ko klans up sing ma ashke channel alfungi singe. Napangakum tafilam singe kene. Kimalutut singem daweko si Chronicles singalagor fasal ko fakla sangkulo na sinlem kat fakak faletlal fakak rekmalal na sinmatan vela na praise singe katin sangkulo na sinkat kainel inel inetaya kin maslon maita victoria ke toko sa David elosorela tafung le si makatutike ki si Chronicles sa singal dolu mausa elongaye kirben David el kesilal ki bel si mal toko sa langin followan matap-tap matal silan gat nge na finan Jerusalem sapta singal dolu akkalemi tafung le singila eldena consult nagikaslan gat eldena shuksin elders in gaslan gat kametlan gat nekima akkalemiak ni sin Moses na pensen lan siya sin matkalan sapwe mana yok siya bangan kadin itala nga kumetkol kadin sin gekin kol lasha som na rin kadin siyak sil metigat mokla na siya Orekma na ke elos connecta na met Levi pa kahati sila lan buki ke oyen kalan sap ke ana si
articles ka may mukliyak yem dalgi iwenak tak ka en may losa ashkian na panang bafas saptas ngalon gosta ka enak kalimila inge foloklet tap singe likia gilunan si lomnuktuk si ma David e Lorela mana na ke na wenga no nga Yesu ba sikyak na po singalon gosta ka inge na ka chamram kun sangkulo na sin lemka na taka na sikum ka din ito na kita ka na sikum kika tutoy lamang yok planning orekle in vlogan matap-tap singe tap-tap matal singe nakita ko David elalaliaten esmak in ganito la kaksak proper celebration eninain akfashiyak napata ko ki daga na shishki praise nge kipena sapta si matramram genge kumfinek sumna ke siam siufuk lime gosh siufuk on gosh ta nakasye marikle ki sangkulo singe papeta ki kunokon mataka ki kunokon si ki Wednesday o hebe ke tasta ki week musinge mataka ki ipsingen first year vakma one kaksekin lemkat faka Orekma Wolana ma elorela kat fin folok na ke extortation lash na ke folok lagi unin kaksak mo reklenge in kan kaksagun tu fokle sema elost kan tu fokle leki Kahs ko kada kapen vakma shola los finen itchaba matawagin kaksagun takane ke pel sema elosashingen nange ke malutu chinga sham ke kasin kaksak nge napata ka ke kunokon si ke mande na kela elos matain shrofin and Babylon napakaksak nge eta ka ke ingena elos Cyrus isang na silos ingan falokle ingan faloki na enelos matala ka pamit matala losa itayak mama silos pa en Jerusalem apata ka na kaya nga chamram kin masin ki tusta ki pakunokon si mande ata ka na sisgen na taka na ki baji man kaksak in faka Orekma Wolana lan gata pas masikyak katyakan man kan na ki elsang be warning na sin Vero met kolan and itcha elsang chance la chances singaw elsang kaya elsang metigilista won si sinatala katene na kadindasano in manaupe si sikyak na siya kekat liek sign mataka mga taka na in kaksak la talik din gat nge panmulen devoki na ke fasha lalo sa elosin ka na orala kaksak lalo sa na ke Orekma Wolana lal ma elos kalem ke ekat fin mut ke ben ke orala lan ka sa ofela pe Orekma pe na yok pang en nara met Christine enina in shaman enina in shared testimony la ke Wolana makatil orala ke mulak kuma ora metolong lalgos fasing lalgos pak commission je mga kumaskim singing the kakek so faculty ki kaslan god ki kum sham sin gawa kloman katoan in we mask ki Christmas sham ki kaslan god mawala na luskat melken ko shai fin mawosi pangan na sum kaksakanal ke elvin ko shoot Orekma silom kaksakanal ki maingi kayo pain mga te mataka yoros pasingal vak mo kadinengan lakat malal lela met na kayo siya alu na sil in arulanayangan glory to his name kasi nga hallelujah elda ka glory nakadin sang may credit or credit is due na sinkat ke repetition wala na lal mataka vakman nikom aklusyong tenye inen lem katlom exodus longol fasit kospange sanging sinkat pamdawakin lalmet met mga kadin kaksyakin ke oyan kayo makatita ke lang sila kum na sintalik nata siya ka fin pangam kujin na sintan kaya ka lang sila na sinkatay na na genuine in mapaisi kadin ka nakalimya na sil na ki mawala na pespes makat palaki mula siya la ki pena lang sila kat na sis when kulo siya fan na natal el valelente ka misig spin makuluklak kuma ora hallelujah praise last na sinkata inan arulena fanin in fakaki mawala na pespes makat kan ka sa kanal ki testimony lasha singal siya taga vakma ngadak na sinlemkat talan kya siya kawos alo na silpele na kaywa kat ngadak na sinkat
siya ke kasha na sil nakita ko na siya kasha kat esmak pe ke siya sil on wala metle po siya fan na logo ga fakulo na sil na musing ke kat alena ito ke kat musing kat bu katala ke kat mata na ka mata ek finan ko siya kat mata na ke kat uti kastan kat na ta ko na siya kadin dala kat siya matan vel in siya wo ke pen kat mata la ta ne baba na luti kat ako na alun tudeng singe kadin som na ke aluin Henry kat mata ek kat kan som na ke alun Wednesday matayang klan sab som ke Friday kakay silutut pa pol makumkain ak fashion kaksyakin kat kispen kasha nakadinte proy na silke pel katinin no o kadin proy alu na sil pele na kewa ipusing al vaslong lemekos kadin som na ke alu rub shoulder win kasi in mo katkan sang pe kana sin matuyesha lo sin net ma pe li la me katalena kain farang ring ki kaslan kat ito kun la elwikat fin kat elwikat siya kain line kat polil fak mo kinga mohul aso fellowship run matuyak tangate pa siya nga misya man nga fin misya nga ita lang aswaswas na lepo layo turing kat mangin ta ka na siya rin kain akay kat fas nga lufak mo esamurek mo soccer gilrela may urek mo soccer gilrela ngan vakat liye na ke feel pa na ke Nile River si Ven na ke ikle na ke siya kainin bestlen mamang sikyak at talik na dalos nga siya feye exodus nagi and itchap liki show milos mtakian men lalin kain pange in kain red scene party de losin kain fale mana pespes ka din esam ke wulen olan ka ata la judgment belang ite patati fresh ke pel ka tita mo katala na kuluk o el spare life la super si chance sila kadin fash na med nara ki kadin ito pela el men ano non kalala kat finmut ka na ke shushe ma el ikesilik na foko na upele complain lalo siya fel me foko o komalos na kat finmut ka na ke o yang ito alam na yok chance si Lucina si kumpaneng kat liye men malrelang la mape upekan si kyak na si kum ananan kalala si was na ba just justice lala ka righteousness lala katala na tari leke paneng mas was lan lem gat pangakumin kain epel na ke inalif me fungyang na ke mayen wangin na pay yurukum me justice singing si was la kumo kat wiwi met kat wiwi en wiwi kawak na oyangan kayo na ipsimet nga taka na siya pangon kat in bange kadin kain taka o na kaksya kanal na leila na siya kewa kadin kain akademi ke oyen sanglash oyen on kaksya klasha elila mesima katlie kadin liya tan kanin kain liye ke Wolana lang kata na Wolana lang silala katin lash ke kun na sinmatwiya sabe tamo siya le ipsime da bangen ngay esot pelo na siyong gipelsinge en mga terde ya kalem ke mga ko kama ngay shot na siyong siyafan siya liya wiki ipsimetan bakat sum nagi ipsiak lumata kagi faslong lalkos nagi tolngol tolong lumala Okay, digging Driscoll. Kung gula wala, kamo kung makatayalik ikalim na ke lumala Mwe Read sing Mas sige charam kun point simit makum charam charam kun ngan tiyo fulogod ma point ngan pain on kaksakin lame god. Na ipsimit ke mo dito sing ana ko makalim ngan da charam kun yok na ge kaksakin god Na amo ifin uno gasing hallelujah amo katfin sum na ge root word ke hallelujah hallel ngamo kasi fin ngamo fin pa isam yesiko hallel pa praise kasi pus pa hallel na ja matako ke Yahweh na hallelujah keden sang kaksa clash na sin lame god
na gigot aske ali Facebook o ali mass ngai kat penat ko sai ngai fin jak class apa kiden orasi mass a weekly micronesia isaias ngai na fin jak silas ngan pa gigot for gigot ako la plan las kiden or mass ngai amok merit singe usina sis kiden us nanakken ke oielars ke entelat egin molom sin kat na ke achflet silas ngai kat na kewa akla ke mas singe ngan fat na pwede orola siya ifinte na oye madon kat na pa e kalim ke makadash ke businge faxilak nga pa nga fashion na yen ke ben Christmas mom nang aliye nga ta file dang liye kata may ngasum kata ko siya ngasum we mass na ati ba na ati non galos nga ati nga ifom ta nga ati way mga fa nga pagum tam kay fan na aliye tik nga usek oy yang alright do la mga luwe ak se matalji fin le lom si ta en si kat egin mo malon kat invite kat pro si kat ten ta kona ke nakil ta kona ke kat tu ya gak sa mangul ji sa ma mula siya ito na dalikluwa na tol Aaron ma kadal dal or kisela lusun kadal din sewo ke il sa pa ma if onil dalo na in bel sa na in kidin bela identikluwan ba na dapa ba yu sa ma ito na siya bel sa ta shock to mula siya. Misalnya kat entah mas. Kat ala mas na upe. Kat finloyang na ke o yelas meta. Panglong silon kata. Ilki kita nak suas sikat le. Pa usipin mas las ngay. Main finsak lan kata pa. Kat nakawa in mole. Kat nakawa in mole. Na sipe yok singan pa. Main il sipe mawin si fan na natol. Inta modi kat na phone na nakawain mo nagadak flat ti peri nak flat slash ke Christmas ang nagadak flat ti susan buwan na din kat in sisil tefi pang mga dak flat ti nagadente akse matalye en katsum sa flat slash na sin kat min nga fat na pa katsam gun ke Victoria na nakse mga pang mawu of hindi oya mo don kat as maeta katulila uzail misa degil sa ramkin nang afakin mo ay men yegas matukun ngalia mga may ta mask mata maskin bising kachukle nga ani kita bangan jipe sa ta shock to mapayabol afako le may ta nga pabdak patat na sis may ta nga tura wimit ko siya mga ifan na finne may sebe kat wi talik pangali us pang nas mga akse si matalye usak malan felan dun lom sa mga sa malominalo lom matal min sa ma ilostikin nakat mat ko la katlikin say kat ngetlar na mga talye na masingan de na u kat fin mat ko wala try sloman Kumintarasis. Fakang mapay suwasan na sin ma ito. Fakang mapay suwasan talik force nga may tayong galim ke. Para sa peso kat egin mit ko. Kadente ngay taligi mga nakatali. Katantar na dali. Si pela sa katasyo kaden akfala kaden akalimina sin may tayong galim ke. En matalan kat pa. Kung vinki oro yung spena. Sumrain ko naman. Mens ko ducha. Mens pa kung dito tagawi akfala. Kadal de en na may tayong in taga akfala kat finita ka akse mata si mangol na men reach las ng sam gun yok na kyak flat los ko nak flat mo yin me toch sa tevit el ak la fall na ke aqua ke kolyak lan ka para los ko na skip singa ya mitligi na los kofla los sa fall
sa falle kat mi sing sam kun depth ma wengin na be call as film sam kun ye kat sa falle kat na sa falle ke na cash lan lim Jesus Christ para kat kun sam kun mi sing they just go Au siya leklamal na kom leksyon na katayan na ki nikom aklusong dan ye inin lem gatlom. Na ki kom akkalami be oye si ingen yok ki gat pak mo Christmas agat ak yok ki justelan lem gat. Wise men nga da kayen lalasin we shulga gan kwa ma itu se. Na anan shlagin bange oye si mamma salamay yakleke. Na kisinsiya ka ba? Do we really know what we're doing? Kamakataro, ano kin Leviticus, samsam na siya oye, insan na kamatal makat ka insang kaksikin len katlasha. Nara kung fakla point siya matakaban na siya sin gun, ke mata makan patat na fish peke. Kat mas, nga mas, sukla, makeme. Na wul kita ka na siya en si be mga kiflo nagsimo faklas ki luti belas magadak fasilamit pe mataka ki pa bola fak kasing reversal ignorance sing kadita tari pakek minasis mas was pa ki kaslan gata akat slide back lalela na ki in patatat le na ki oye lan fela kat fast mit taking yes ngamo masingan inu na kren sam kun yok ye la sin mit kol la kat how finegen mit kol si kat plie oye en ang gila bang guessing of fall na likun say kat no kat tali Uma kum te tangalya angin gasfal ke kadar amakat tenali kat ro tali or it's right there in our face. talik force status or fast na mit or para to sang meta na silo sa a kot mit to titinam alle sanga fakla mo to eh mit nga kat la tu ki mit action ki mit or action ki mit mit vet mit tu na sum tasi Mm. Josie kulok asloman Rina Levi kulabeg asloman du open asum kulok aslo usan na skos finkan like sherry alile Rina kum like ye kum sherry kum sherry kum oral heart sina ke kali ba kum long si Beverly Robert kulok asloman palikan tamil palikan tulenne kulok asloman tamil salik tamil tasi chose sose na Gloria Nimos. Kilo gaslo usan gawa. Mas ko charm gin na kay akfulat sing. Kapag Christmas ng daklo kin akfulat ka akfulat isan lay mo. Ako min luxury na asway to classic. Kuden sensen kun oyela so inte use maeta. Yok na mit for klik forst natos ngai los mu ga min ka tipe na fat na sil tal dali ma si ngan charm kin be na kiden diction na galim ke magin an charm kin ya ko si be si be maro ne baba kies kun go fla fak actual si talik mi se yo Mhm. ko fin amerike mo yen ne baba ng mata in peolos in pound talik natalos ngan anang talik talik forskning pangun na mapayes Mhm. kundenget kabanget kan aksuosikot tangan fat na pay kung vinklik forskning misenge wim daliang nekyo man ko baba to mo man ko mit matalum en kat in se woke sibelan mit mata ma astiros by losing cash ko tu se kasin lan mit na ses mo yin kata bela kat tipen na legal ki makator kat ano mga dito na Aslan mit mata in maslo siya alle yok siya na ki convincie tali ka mukul fos ka matayin fos sa malieng na babakyan ikesla ligun shrem kumin long fak lalosan na kupin babas in nese ndayin maslon tuktuman aksuos sa talik na tuman mayen katfinte
ngan sham nangavangan silinde ngan Sibes mo kung mol ni misengian kadil fudia ko in actual sikot actual sila masima kum tina kum tina akkalemi kum finne kum ekin teknissi peke aluo kum fin mata te sham ke na weng le pena shipo Sibes kadil fudia ko yan fudia teknissi wal silongan pa kumin akkalemi masiwoso men kat met forsa kat mukiki we na makatitao na fibang ito in akflat lash ke ben Christmas so kiten wusak malusong din nganin lom matal sin ka at pakan makatitao men bang mit fat na sis mo mit kumaro na mit mata ay fat na kita nga siya kung good fat mangan na sis na katito na pa mit forsa kiten nixwing siya po si sel katil flia mit mata in nashlo sin haksuwas sikat nga fak masih nga siskaywa ngati mo mit matan maslus nga tinarela alde proyla lusuan pabesang kasha ka tiyang di ka tiyangan nakat mit forsa ang gila nga asat nashki categories yan ke nekya kasat na mula nga fak mga mit forsa nagakafak na ngalawi mata tari nga fakin na kele kat si fena na bagitin loeng na kemangan loeng na kemulas mit kusaya laki sipin long lang kat para yes na kat finte tafela masingan na may kalnya pa full jila kumakat na rela ngali tik force slash ke military Allah wo los alla rela wo mana wala ke military wal na wala ke bagi military pengan na may sangkulo si pangan may sangkulo si ilosin literally na ifal loeng na kemalusas kian na ito yung siya nga digin just like diba tamit kami Lamalap ke kung share mga na nga alena ke ayakom la ne niyo kung siyak na mo kung siyak na kan bang ne nasiwas mababat man siyak na mo Omte dalaban asrila lasma baba ka ne kia wangin leo. Mayen westa model siya na point siya matang siya akademya ali peke government lasha. Don't cut the hand that feeds the mouth. Bakit matageng auditor lasha so omne de rela audit pa ke government lasha. The usi instruction pa in Kolgat. Tama siya lel samram kinaki ke fin ban na kya gamta ye karngan dia klak ke ngap Orekma of Kahs na elte pe kay na na flex muscle mayen elesin kribe lera nelala da upele tukke na naklak ke manan ka nga salal kang ikaslan ka pero nga kanan la salak ka te sang na sil allowance la lang kain mange banengara pasis katakan kiyasan gada na metigan fasta ke ipsiak lunge ligi kasin kulan vak mo si Chronicles algos na giskal dolu asngalyan ke longolit kos kung kain read be asngalyan ke longolit kos ta hindi ko ya malutut singa ke standard lesson commentary si ma lengla kasin kol ke ipsiak luan ta ko ke postong algos ng tol dolu na Mag-share ma sila me baba study run si lemnister ma asyanang. In fact na sige lang kumling teacher si bemit. Na assume na kimalutut sige frete sette. Tigni siya na lakata yaki frete. Tamla siya na lakata yaki sette. Kasi Chronicles singolon korspe. In fact na eltena kain make meaning ki masikyak ne. Na sikyak peke wiktarye week sibe mga alu sibe lemnister nga bakla nga shikingan ko na malutut singa teko na advice si mga lutoy lagi kasin ko pa follow na gimasi gimante tuesday in ka ni ko yepe ka-read lang po na sapta singa na ara if I shed some light pasis ka nga academy amusyo la academy peke tuesday la si Chronicles singalon course pa siam siyo kleme ko siyo concourse tako keo na min mange skimot ko mit matalas mida paepola del sang na ikoye paepola what commentaries non lan kat ikes na mange na ipsiak lumata ko ki fastong lagos na gatol tolu
Casing di si matakogan fact mo, call extended. Ki Bible nata siya, fact si matako ki fact mo, may na kayo fela, kuusin kaksakin ka. Call extended na sin, may na kayo fela. Nara long like fact mo, may na kayo fela, kuusin kaksakin lim ka, kaksakin ulan alal. Na fin fela na phone na, kadin kain, kaksakin lim ka, ki mawala na kim ki creation ne ki sarap si matfanatari ki makumsak na mawul ne may ka fo indiak makatispingan len makat nuku lagi technology mas misingi kastan gadin fashion ala na pas makadin na orela ka masayak on makat kansang kaksakin ka di Ars plan na usilan kat nagi salvation pada ka ki Jesus Christ nakikalang na takotin lang na siya. Nakikatliig masikyak na vinen matanvel si Israel ngiki ilsulela Orekma kanalos. Natakape na siya kaninda ka nga riti ki Exodus singalia pasti ko siya inkan wipetaon chupun mga vako. Vako ingi ki pasti ko ran kuwas fin ako siya el iyang ulilalak kuwas siya famitlag si Fena Fel na von malak na kuwas fa maitsyollel. Vi contingency nga ba kuwas fin akos siya eliyang ulelala. How hard is that? Elikiya dari kelala. Nga kung de kain esam ya masap on fukus ngal tolu. Nga na mo tari vin ko flabe singa uji masut ki yota pas luman ki tap-tapin ulayang singa atakang sil Moses Well, tari, kelati almegos, pues lo luo kumatake. Langsi. Kasi fan na langsi. Na ba na nga ko na siyes, la, get Jesus Christ, plan sila nga taga selfish. Yes, go ahead, Amulet. Okay. Hindi, nga long si facts lum nagkikuin compassion ni masap singa ula. Klon sin kat, fast Kela naman. di alimekos. Foslong luo. Out. Masap singa ula on ein nganin masimay fatako. Akwak si na sin mitl ni Israel ilosin fash ke ilosin matake. Na manapay si tako. Manapay si tako ngayon The real iltako deal. Jesus Christ. Na iltako ti pa fulia na siskitin victory na kalim kele meya na pay singan. Pa ngan ilsom na lang Orekma sapta luwo. Sana yang sebab maawil yak. Pangan masingan. Awil ya sen tako te ilfulia lang ewo ngain som. Na ilsom usi awil yel pa ngon matal na pakatso na kikelat yel migas long lusim sangkit na. Namasipena ta shokta masingan ash ilan na ki casting a bakatram din casting a dispensation, a period of time where a particular event took place. Plan bel si mana yokshu besisikyak. Memesikyak singan plan bel si masap lai Moses sa gold in Israel. Masang gold yellows. Sema namasipena Tashokto na aksa sa yiyakle bakit mising ikalim ke pain long si melong si pagusumta na phone na masap singaule na kumin actually na masap singaule ba me palong si mini fo kuvin long si kumit tipo siya la malan mo kuvin long si kumit tiak mas kuvin long si kumit sum ora o yes wala sing matayin kamugul saya kuvin long si kumit long si kat kinsium ngano me kayum kaywa kum hekflat mal mana ka wala pa kum usie ka passion ni foslu namasen na to sakta akalim yaklein kalim na sikum bising ma kalati alim yo tlong luo mana sikum bising masap singa ule masin tlong ni Israel ke plan bel si ma lemel wang en lagay lo sa wang ngod matal
Tingin. Lumala to sirle ikim tanang eso po nangin na wasele makadine samya tayo kasina akong back Kasina. Kasina. Longsi. Longsi. Kumito kaya as longsi. Kumito kaya ko iska longsi. Pangon dali nanin kum. Bakela dia limi as longlu. Fakun ngon pame palongsi. Na me longsi ngat ngat de fact som riti. Som riti kaya dia limi as longlu. Kumi longsi usiran singet aşkı mı şamır aş kapaşta ki mı dutlut ta şokta te pangan kanun mı dutlut singe Aw. ta aş kapa kumkun kapaşiye takun ngon pa ngay lo balong se na good of kelime long se good pe long se an pa ashengan as misle as mongfujas as kaleng as Orekma as aru as posisel si fena lemfe na mga na fon lakat fin molgun ito fa wengin masap sang line pang wengin masap line maing chike mod ko kumtikan kapri kung fin molgun mangan tingin just ko Lumala to sirle long sisilan gat na sisnge long sinapay sing pataga ke Jesus Christ or nga kung vakilo koren limi ko fasingalit ko ngisngelya kat inorela ka paslas na sin mengat met ale na fok kuluklena nara bana kat na faka ni mitli matan gar ke matan met wiesa li polo jaksi sang ko relam das kat ko flash vela li kat ngen Raka point finger na siya. Mga matakan ka siya. Fakta ki fuslong liyan. Fakla, kaksa kiningi wala na lang kat. Fashion and timpo lala, usi masang lawos na sil. Pashi matan, el siya matal, ke el sikya. Na kadin give unto the Lord, glory due upon his name, unto his name. Kadin usi siya offering, kadin siya masang. Takaligiya matal. Kadin li lapan me matal na lala. Nara naridige niftigas itkos paslong olya in kain akademi ana ki akademi ki papalo na ana ke vaka niftigas itkos paslong olya vaka inge. Mana sin mat Israel katena matsia ako inara kise inakin si oye. El vak na sinaligi Israel na sukom mesenge ma ako nagi Christmas ain we mass para vak mo metsia ako inara kise inakin si oye. Elena na nunse siye ip keta in siye makite shishile na sin lem God. Amo Sherlenda remind me we be mat we mafakak nge los kewa Samon beket ustia ke telgaska study la rava ko inge ni me tu sin maluwa yolya kan na yowin kat isla sang sida wasinga usilalan met shikeya lem kan il vak shikeya akachibenam direct rational lang ngay sang sida wasinga usinga ta el sang sisla ke mana inan ka ke leadership la lemkat makat usia mana singkat na rational la siya ikol ka dipe na akum di ka na burn offering si Milo Saraki pel si Mauda ka tep ang katika na fellowship offering si ki pakat takeni na kay si sincere na en si mga akum kan kya pa ki ngakum fin met Orekma si may kiselas mga shrela suwela insang taon ka insang mukli Orekmalan ka papalang iti na ka din sa paikmaning nga naroon na yung kasyaw. Baka din sa nga fashi ki Wolana la splinter la finfelo. Na ba dagan siya ki fasyak lumulyangan. Tapos siya le nag-iipsin nag faklan malakaya na kung kan fakki pas lumulya. oh Malakai tulis nga uli Okay? no katabi na bangan oyen kaksa klasa men kung sige liksam bot ko na pa kaksa ko
Kada bela kada sumura ma may nakfal. Mhm. Kung ora ka sa may nakfal me o mindala wipero. Na kung viki siki na paile Mwet sil paige kaksaklalan. Kumikalam ke o yema el esang ma ashrol ma ale long jo flaflela. Na kira cham gun ma singan pa mani la so. Kat fin pa na pa kat kikak sakin ka at na kat sang mani la so in akfashim gugulan ka. Para melakay sap ta toli was singo lumen fengel chek sharam guget ustea. Fakle shikeya. Shikeya pangin belchi fan na ke pa palo. Makati fat ma shikeya. Test me. Test me and see if I will not open the windows of heaven. Sa mga pour out blessings. Kumikuf na weng magandang nanak. Sige mo ko, ang ako mo't lalali fong iya, mo't Kristinam takayaw. Wanay fo. Wanay fo kat matakayaw. Mingkat, kumitaw, nga ito, nga si Vena nga ito, le pelsi mo, may isang ito ko, kat sang sinulungan mo, isang tala siya, le fusesh. Sige mo ko na, piye pelsi mo, kum akalam yung long, si kaksak lumasin ka, kum sang masi mo, kum kisukye. Sang niya akfashi malan ka. Sige mo ko na, piye pelsi nga. Sapma, gaies, sapma, gaies, if mo, malingam ta sang, min nga dita may ngater magin pay, siya kuman kunman ko le me, mamoy ter magin, kisang kumsingkatan. Falewat, as mo ko, ilgadil pa kiye. If you know, svinti ak festival na kyo ako klan kat, ito si, kako may kalim ke, o yellows. If, ilo si, oppression, mataki kayo, madain mas. Na makuna kuma ba kuten tignan dito niya may sayo ro kuten oro ma fall mayin me bakit makalakay na si kuma nga kuwis mo long may mastram sing ya ko as kalaf mo aspel si kumalaki sang mashun san kasha men kumale insewu ke maluson suman na mot ko may marit sinam sing en sa pakumtaka we men mi saying kung ako mole ni mi saying katsun malam gati sembo kat palagin main sewo nakatsum kaksakin kat net kaksakin kat katsum on kaksakin kat fal wala ka on kaksakin kat ta kung finke basta sila pabada sa mostra to shokta kung fin si sabi along broy ke ilasa kung galong gana pa ile me basta sila in fact kung finke ta le pia lapan lalal fungilan alu siyan Yelaban Manilo sangan. Pangan mas mga akalimile los matalal fung inapay. Mayin melalal fung ipusap ta singal si fosse. Gasing na siya lang faith of what let me go Hebrew 10:11. Bulan so naging argument rin ni Ready. Hebrews 10 or 11:1. Ilangan, kalman lalai fungi, ano siya nagpapabal natin so. Kalman lalai fungi, pagkatin, ito siwas, kimasikat finsak na ke. Ors may akpayilas, kesa makatiran diye. Lalai fungi las. Kat, ito siwas, kimakat finsak na ke. Kat finni, well makat kan di kat kan kalye kat fast na mit pange kalmen na dal fungi nagigadak fast kaksak laso le bible of fact mo usi may kiseren usi tiding nakat finti na fast sheep singan kirat mit lal fungi sap ma paro en makatash ko ya para kat kalam gen katash ko miseng para suppose mit ko siya, sinash law malula. Mhm. Kat da paro lam dut nga gefteria, kat da paro sin kata alu siya nga. If alu siya nga aslo malula. Measuron. May katsil lak fletching. Ti katsil lak fletching foko ilusin mo taas, enin alu lalgal si Vena, kat wang. Siya mo, dak fletching kat na pa kami na kat mata Amerika. Kat Amerika, fashion yellow ng ulat ari. Gaias, kakatasis.
Tanga fakin namang at fakin finakin wakrek nakluman ta kundi kumindi kashkrakses kumindi sangay kat dagat fat mang wagin may silu kat fat na si kat fat na lagi parang makatiye min kat ko may ko siya kat ko siya min kat mat fakya kasi the mon guna le ingat to kawe me yan kasi the mon kat le min na kat America kat da kilan America bay kat adopt oil mit America nga kat mon guna kat ko ye me kasi the ko mut ko mit America inugo mo kat fash kya min mal dai bay am mit fash na kasi nak flight ti miles wala in park clash man ko siya parking din diyan kasi the akluki min bangoy mit America idal liang mahal dahil si Fen. So, siya sing I went on a rabbit hole here. Slack look. So, digin, ang gila nga tawag la. Klamala po na kung siyak sila ka pa na ki, pa ako makataya kaya nga kung makalim yun na ki, faksilan malakay. Di kacharang kin na ki, if ako wangin iwen alulas. Na makikat, kat nakat si Fen, nakat ngetal gigastan ka tayo nukoy malfaka. Napakum kapsyan na kela, ifo, may merking ay kayo norela, katiyagan rela. Plana wo, nanaka manake wo, kasyakta, stakluk, makade lakye, pawo pa isiwosa, pafakla ko. Na twisting makadaragya pa, orela, katashkyan katashwe. May fast na kifastol mo, doon siye, nakatfak, continue, capturing mga nake. Kung vinda ka da, Artin Fulwan program mo, kata yung malutut ma, akata yung kikisi Chronicles singalon kors nga. Na iptolu siya pa chanam kaya, ipak duo siya pa, siya knash kaya nga, first long like siya tol tolu. Na inakalim yung pala, inakata yung malutut siya lutu nga nagikasin ko lan, fakmat singal yan ka, lungalit kors pa ipsiak duan ta, ipsiak duan ta ka na pa yung first long like siya tol tolu. Maida fa kaya, kasin ko siya maling lagi nga, puk siya akata yung kaya nga, pakalim niya. Na takaki pas no like sto no toli ka ki toli no bingena na fact mo rarar ye madal ko spell na phone fela ko ko at ye kain mokleyak Spesier nga fact ki si Chronicles ngalon ko si Chronicles ngalon ko pa pena ki Sam siu vukleme ko ki kuno kon si ki Wednesday na Sam siu kon ko kuno kon si ki tosta na mandi siya bakadakalim yun na ki telos onin kaksak kisipin Inge na Cyrus il falon olos na kasangka ilos in falok na Jerusalem. Na onin kaksak lal David matikan bak ma David mo na onin kaksak ma orekle kipel si mataptaplan kata uda ka nagilom si ma David lashka na katashki fosyak singa ulma fakki stanza ko ko fossi ma fak ma rarar yematal os fell on the phone. Fela kuiko at yakain mokleya. Ma inakataya na siyespa. Fela singa mako kisingat. Wangan siya met ka ma scientist ka narela inekala makatilaki ataria. Posham shamurekleki fela singim ki lalmet metlan meta. Naisam king akalimye ki nanaklan ka at ay siya lang mga limekos. Really fasay kos na kaya fashion din. Nanaklan ka ata, siya pa nanaklan mo ito. Nanaklan mo itlasya, nanakin mo itlasya, paurela ilya pasma, katsumniki islawalan mo ito, orak kayak si maupemit na sin mo ito, makachiki ka din orela, may fakke luto mo ito, tulis ka lang ka ma, kadin luti, kai siya nga bakat ta, mugwikuin mo ito na kaya, syuk masi mangalim ito, Orekma lan ka ata, was pay na tasak ta first thing evakla rara ye madal singi pakadineta nget na ne ki exodus singal ya read ki pel si makade lang lentolu kom segregate yourself met ki kom na uruk ke final Sinai fin na ke met ta ke Levi ko met priest la sista ke true flalera nan ki priestly role losan fin kung may payak si, may wi matayin giyo matako na yukilan niya. Pangan lapan sanak si ma katil ng siyang. Nakal na pa,
Kilos folk na sum na givinol so sana nga palaling earthquake nga takayun ka di inosokak ilos hindi kala na lala rar yematal. Las kelie que sikya que si Chronicles singal dolu ke dap plan kada David el na council na sin God ay si venam kuikuin meta usal mi se o nga yesikya. Nataka na siya ka din ito la fela singa makatil orela ke creation lal. Pataka na siya ke apostol ni ulme. Kat kulo na sinlem ka chuva ka atlas la. Pange masikya ke pel singa elos kung kaksakin ke Jesus Christ lang fear not. Fear not. Katsung apostol mo siyan. Kasaw fela o sininganek Fact na sinmatan fella lemkat el tokosha. As tokosha lan rock and roll Elvis Presley. Kat shak pa na sukla siya tokosha ke quarterback ke football nge. La edele muli la rin la kagaf kya. Kainin malan fella kat siya rela mas tokosha. Ta finti fit el samasla pusin Sam it gaul mo kay kashma na Sam sukla mo bagi pa balakat ka na o David pa tokosha ki on mak simusiak lagi Sam sukla mo nge. Lakel asap Moses ka siama eto ka siama wisa mas la Sam sukla mo ki pa pala me. Tasak ta David ki pa si siya lala elik ye ma tokosha si omit netok matatata palem Jesus Christ lem chuva katlasha. Pangan lapan pa si Selsima ngakum eni nakatin sanakin matalkin inkain fakak na pala asto ko siya si mail fak sa daga ki payapal nata sa kipukunulan ko siyang pamay samsam lakum ki samsamin itak samsamin sa mato. Fakki fasto ng luma mea emana kayo wala inger lela inimeo emana kayo wa inwi engane. Elshak na alut na ki mana kayo maurekle fin pa na ke in fact na ke maka saka in me swe mawat mame ke ukya ko ekate mot ka na ke me engan ma pa na ke kat pas kam kui mange fin kain orela kaksak la nga kung papala na po mul kat patuminian ki makatil rela ifo ka shikle testimony la koma ifo ka nga kung orela na ki aulong lakos mataga na siya inta malan fela pa fashmet ki mamakati lorela nga tuin siya nga ki pastol ng luo mayen ngale value me samsam la damla siya wiyak nga ki mamakati siya pe yorolo then taga ki tol ng luo ka while kan gasha ki mga kalamye ka mama tutulek ya tama siya Digging gula. Amo kum sa panaga academy kum sa academy alle wo fostol ngol fani natin academy onain pangan fos masang tapok supe si maro kaksa klasa ni nakfashiya ko. Shimot ko Mea karar ye matal singan kalmi ba katalda in guessing a reverence reference Belma eh Marlon Marlon kata Belma kata la so alle yok di sangin sangin ut ma sangin in akfalet kung di ka kumucho na kaya courthouse mo sang tot di sangin tot sangin kung kucho na kaya anan courthouse mo mangol alle kin tulu ko mangol sangin intimidated mangol mangol bagasi nga suke Bang masing na falling gift natin ang mea mana ke wale ngir kumni bel mars tsunami ko katlile en masil as back si wingin na wala makajant lokin yawangan pang si pema pang masing tatok na si kumgden relax kiden chill out kaya na relax kung di walang classroom ginala na mut kumakunin di win act flat check out
skimot ko finde mea, finde mga kanon fellow, mother nature, mga nakfaletikat. Ganito fa ka, min kibel mo pa ka na si ka limil tui na managwa tui, muisla. Finde mga ilos ipatla na sinkat. E siya nga ako mo ito. Kaya dictionary na, sakatya nila. Parang, first gas ng usin, ang, kung di katin siyang slong gas, kaya was, Mhm. na first gas, ngoma ngo, ngoma ko buflet lukid yan. Finde mea, kanon fellow, muffin fellow, akflat chikat. Na kumang, wah, Mhm. pay. Pwede na ba mga ganaro? Ngape, ngayon na ba nakflat chikat? Bifinash na sila ko, earthquake sila ko. Well, mga ganaro. Well, science ko flabit blog niya mga. Tanga fakin la po siya ngi. Ano yung tako, ang ekatona, Ah, mem ganaro, ekatona, ngoma ngo, mga fin yung mga akflat chikat. E siya kuman. Ano yung parang kise si mga, Mwet si Chronicles, sige usiya na si kum, kaya posi siya lakatashik. Lumin pa ganda nga, kakashik. mm. Kakashik ka to. Then dali high speed na ge. Mo man nagawash rush, kakashik. Relax. Loy na ge, kumin ash ke malan ka. Mhm. Akfaleti. Ah, Kumin rar, kumin sanging, sa nakul. akmangulgi. Mhm. Malan ka. Tigin. Kulo malap ki gum akkalimi be faksal damel frangena ala kaksaganal ki akate makati disungye peinilan ki gum faklainelingen fasekton ngol dolungen bak mo sakin se kay los fasasa kingan na kat sham kun na ki mange anain ki me kate mo me lesak mange mukuk na leo sidam kuda na leo anain ate pe na ki kat pas ma pa sham kun ki o yenge ta me si ma yokia ot som ni guys yela mal me ko fasting alone ka ta ka ta ye ki fasting na vakki ai sia lam mal me ko shibe na ma sham kun fasting alu va ko inge ko je va som ni ki en Babylon ki liel paning anek singe elo se tu fuk lagi shose pitse lagen usai et so laliki lurin karingen ya koslalos sin met sebenisma saman yak jiske si of ko angal mi ko fatang ko se fa som lagi en Babylon ging an la lab tu fuk lagi so en fact ko le ko stiki sitia in misle elo se te foki gesben Amen lalos dit el bat foki wangen mai fa shike kushangalos shike nget ta vlog ni ki pelji elos de vokle ki ni tiaba lange mo shwela ko shwin lom shwo san ke shine lam ke sip se sip so ba Jesus Christ ke shaga zoro la fin saxing te foki ko mo spread matia pulol wangen pelom in kain manan la pret ne di te foki met te foki akas kasaka arak kasya may paraka tari katang la tari fuki misle na fak mo olo ingin nga fa wowo ya ke on pa taka ki sakin ni me elos fa sasakingan na saka fa sasakingan mataka ki ay siya singalu lamal me was fa singalu na bangan if siya klu mataka ki was long lagen get ngol dolu pasi sarang afakla ki gat sum nagisten at kaman there is ngi ni sim la kata ki kita jakta ki kadar due diligence slash ngi kat fa ko nakla o forcing mata kain singi mata kai ki Chronicles is kolon ko sum ngi sam so kume ko so kon ko pape ki ai sia long mal mi ko fos singal lu na bangen fos sapta ki ipsia ak luan nakadaya ko lang transition gito ng lakos gito ng luan kos ingadia programo. Pamachale elangan sida flow na to. Tegen, give some research, listen commentary. Okay. Kumusta mo we got ngayon? So, sum na kaya links it, free ngayon. Okay. Ngayon, ngayon. Okay. Casting call page at appv.biz. Kat your special thing in, kat kina clip may gina ash euro.
na molo singan ashke kinga cheki kat dal singan ako sinyangal ya na uvin molo la so nige app singan download ya na kete chop ship nige actress lo man na mit singa ulimit ma orelangan kumit moli shipping le ashma listening commentary sin wehen kataro na bakit kafinsa ko pa inash na tu na kuminoto ye na kete sa chop ship ni uru ifokat kan mugiwang ash manilash wehen manilash ta shok ta ash met sa pamama ni ingash mga dak fashing na mingat nakadro mo kin maning insang back ni si wuye mai ito na para kan sa payat kan uvin mo la na kete cover shipping mangan nangafak na uvin long si istan tum iwan na uli lom ke kume pelsi kat sham chama kume kan ta ukwe kat chima kat kume ukwe kat points by points na kuminti na kon so bilas na ko na Bible na ko so kukuli force ma kume na makingan force na ko ma irrelevant na kimo dito to David Cook il fulie peke nakatfa ma minga charm kun kat finchak la ba ashkas that ma if your friend want to eat fish don't give him fish but teach him how to fish that way he will eat fish forever ilan dem ta able na su ilan mo kan sila konsum ko na para si Isabella siya then you tools na tu kumingkain si Fena muta si Stapel lumuring kat pelsi men na kaswan nam ta ko ni oras lutay ita Tegin amo kat pasala na kawa mama ka jam kin ke ipsak lo ngat kin vasum ki ipsak to masih kumbagi nangan bangaki me akon niya fuga kulo ki makalamian ipsi medan kasin kol nata siya lang asyat lagi buksi makalamingan standard lesson commentary singan na lean standard lesson commentary singan kasi subtopic nga akataya ki anak in fact ki first matulyan alle pele na si kumkat matlalal pong isa sin ta fana matawak na kat rito to po na bukon ngulon ko ma online bible nata siya oele lien o yesing matlalal pong isa sista yang ngawlin kan so kalngaya orela to diligence lala na ki research lala orela na nim.com ako minis malututsing katini syungyan katin gaskat na lang siya kulo malab subagi discount makumakalamingan gian mending ay stam na dikat alas ngalia we shipping long cost sna cheeseburger si manak nga kangla siya to mga iskema ta ko ngi ki kaslan gat ngi usipa nga me kain sang dali du na ke wa shuk ki kaslan gat amen maki makiti kawul si malsin si shmi kulo malab jim dam na siya ki umakalami na siya skip singa na akan dapat ke ipsaflasian Fashmet Lamalap, ipsafla sige malutut si matas kaya ki Orekma Wolana langkat na sinmet na kayo taka ki fosyak tolngo lagos kan nag tolngo langkos. Na tolngo lagos rak makaksi ka na lingi na tok mapatpat. Na ba kasing ni sige commentary ang fact mo ka-fact yan na patlangas na kaya fact mo call papangsing call concluded. Napa ke katri di Bible ke ngari di Bible fact mo kaksya ka na inge na to mapatpat concluded siya bangan pasto ng lagos gito ng longkos na fact gito ng lagos mo sangkulo na sinlem kat mayenel wo lang sila on mapatpat pasto ng lagos el kusfin som na Deuteronomy the Deuteronomy el follow na ak esma metligelo jutyak na felin ulanga sulpe na repetition direct like mama ida ke exodus silalus ligiani chepake kaslan gat malos mutafe inak fusha shila ke ga wasi matamal jelal fakyan nara tongo la ko sel ko inshallah kun akonye menkat me dagat malyala silas ke sulpe weng insevlat lasha tin se kuslasha de alna ting le main ta kana euros
na para pasisel jinga siya ke mawusigal naske na sulpe si smoke si naspe para sanam kin meto asam kin alut ki meto it ko fasin ke agos pienga na ke kadin telie tuni metwia sa kadin pange focus ke makate down gat ke na dageta ka ke fosigas ke tol ngol agos ke tol ngol on ko sa elta ka in sulpe na akonye mama samsam kin jak ke fosigas lang ne na read ke Luke Chronicles me ko fasingal dolu na ke kaksak se bagadash ke som ke Luke Chronicles anskeliye slap Luke fasingal fasingal dolu pa ko Inge Mwet on elostageni ke pasasi fan ang kaksegun sangulon sin lemkat Isam la mga chamram venge pa onin kaksak ke en inak kalemi kulok na sinkat ke los kan flon mataptaplan kadana ke pa masima tosa Davidil anin siel in oralan sikya ke pesima el tokosa la tokol tokosa sol nara on la losa ani kin la kumakulin kita pelo lo malu kata una flatle kata matnagawa te kain ma kata una nalani tin pisa ko flat sa pang Onna sa fakek pensiers. Naro ke fosting e vak mo Mwet on elosta kani pasasi fanna. Lako man melem kan tevan sak lilla ko utwe welang lienotan ukwe kips makade jut na suman. Mayen kenkien onin kakse kataka ki one accord kasingal do labe ki sam landam la jiwa ngi damla frank el vak na sig damla chile katin massive fun one accord na vakla equipo se nuna ngusya pasasi ngain lekshin na soak ngusya wiposen me ukuk a symbol ektabe kainin me on elos on a fakek kaksya klem kat mayenelwo along silalon mapat pat na lomse bayan sima anle tap singe lomsin lem kat sisis na ke si pakanyeng die pakanyeng sima efin de mukuk de sa arakatama fin ta fana suene singe ka suen pakanyeng singe mukuk ko mukwe men pangan sign makadil sang ingan kololosa tanake unin kaksak singe skewin mot ke besima makat ko sela naki talan ma ash yurun dalik nata singe ko kat pena kadita keyboard kadita kita ugilele ma ayna inkat met ko saya sangelik yok na ke protestant alulasha inwan kita ugilele ma ilin lo malu a fakik ma symbol leer trumpet me kadem kena sungan ko sao mange ma fakik ki polo what happened here kat sela na Orekma kin copy na paste ka mange Orekma kin pie o yana pa makadelin si uge kaksako abange mama taka na siya malutu tsinga Daga nakelemi na siya propostol mo lako sa kelemi kus in fact na siya okat metlangulas molikatle uskateni na siya molikatel kimtan felsiya takat faka insang kulo ekaksyak inge ine matalo kus in fact na siya okat di bangan ba onin kaksak kausin subi ana kaya kelemi na ki was tolngol akos tolngol lemegos tolngol longos Uvin mo long down tolngol fact ma kaksakan lim God Katlan Israel kaksakan na lingi na tok ema pat pa taka ki call concluded sing na taka na sikum ka din kain arla na rela reference la siya siya pay ne makadak tay kilabang basta la siya katbangon reference kaya singe malan God Finkum reference you better not be pagasiga blemish God magi fun na si was ko matalas siya ron na ba ng reference laga manasin God nga fakir ko hingi kay mataka kay malutut siya kay kapon malutut siya mataka na siya kadin orela onin kaksak las kay matal in
kaksigin kat ke may sanglash o yan na kayo makat kanda ka orela in ita ke e matallal pamalutut si mapangon kat kaya nga tatafla ke siyam siwuk limekos siwuk kongos kukuben ke sum ke siwuk itkos tamta ke mga leila o ye mahom ta ko ye matad in kaksya ka nalo ano kita mo siya lilfaka mit fak mga ka so we imagine Christmas kupen na for lin lo malu oh men lom sing chimsi pangenen makat proile na kaksya klas ta sin ka Fakya kaksak mo kumako lagi Christmas singe inara sin lem gata. Kulang malab sin kat nga kan wala daman sirle. Akfashi mo luto do bela nga kan na sil. Then rola exit Jesus lalge. Ako laban sin kat ke el second and ganik landam la jiwyak ngayon kain. So continue in shoot ke gastan kat ke university level. Nga mo el basi talik kafin patik si pa na nga ito. Masom akfashi master's degree lagi. Divinity. Praise na sin God ke Holy Spirit lalin kya in call in mo pe kya kat ke makatash kya. Leila programa in kain akkay gom ke makain kya kom ke malutut ke gastan God. Pangay mo ashiru ka tamo sila. Lamala. Okay, tingin just ko kumgulo ke akatayan kede kala sige kapin program ngin na kad si Ah, fesi tram kede ngin na Orekma wala lan kat na singmet na kayo na maridan ba si Chronicles ng course na fos kashengan pa na gosliengan na arship to limal tram kan da tram ke masimit ngan pa on kaksakin lame kat pangan fos algos kiskalungan ipsak lukat pasalangan pamait na kawa fela kusi kaksakin kat na marid kan tagape na siya inakalim yun na ke finilay sa ko mea o ngurnger mga nakflat siya ka na siya siya kumo keden usalo sa shifen mm, na but asaf na siya keden kakasikin kat nitok mapat masingan kakasikin ka to mana nitok mapat kat mo ita katorekle in kalain sa pagkat in usi kakasaklas na singkat pang spelan mo ito Nakikat, sabi ko mga ingin na ingin na katsun kapong na masing ako min isami kikat ask mo dito siya pa. May it kat wala kayo kat matsilongan din. Kat tinakilin liye kaksak siya Nakikat read pa pala kat kalam ke masing tingin sa tram ke plan pel si somla au si somla. Kat kat kam kina sikat nakfulat siya Nara, akflet la, so ingin na kon alle kalim la na magat fast na mit keo. Le kotte akflet na national may ta yimatan may ta niye. Askat si magat akflet. Min kat finoro mang oro kakku kulyak lan kat. Na alle kalim kat le akusi min se u. Lakin se u yakum. Si besi mare kufla kina nanaklak si vena. Le il tina alle usi mo inse wo na siya siya pa il changa fin lagin se wo ye kat na may tsaye liye oye si matina fast fall na kimalan kat ilo si itay te la oye sa fall si yimadan kat nginta akyok yelik posini Now, sa para nga kum tinapalak ni sewo na pay mga kliye finan Amerike. Pay kat nta finan Amerike, kat orek malash ashen kat nta wet, kat kliye pe oy yelan may ilus sa maliks ni nakflet kat. Kat fin loing pe na ke, eh, met fakak finan Amerike. Ilus ashin yung aske TV, aske radio, akat wayan. Met nakflet kat, sipin nga nakflet standards lang may say nga na asin lang o standard lang kumana na asitin natifak keden oil like mo keden all that trasis ta sa fast na mit all like kapri in mo keden fast mit da podate tries slash keden fast na mit na ke mas mo katil aki na sis mas mit ngakuminita akfulet yekat bakan maasim made kita nito akflat chikat. Min belgi ka nito akflat chikat. Kalmi pa, katulad ba oye saye, nagimulas si Fena. Katikan mo ta, katikan usi, tislongan din,
aksemangul ye ko Well, ak mas lusong den something. ye may ak lusong den ye nagimalon ka to akat mot ko mawo pa katikan nagtintui katikan si back fashion masingan katikan nagi en makati lashwe en mo kat broy le siyak sulikat na we katikan hakflet ye fin lob din Mwet hindi ko makalulun lom si man. Kung bro, siyak sin katilan ilyak na in lom si man. Kalma ba, may kumaklusyong din ye, mga en gumash ko yan. Kung bro, master man. Master, kat practice na kay master siya. Kadin, akfas siya kaksak na sin katin. Sam kulo, lels ba, once mo na in the misen mo lamang kuduklas. Na may kumaklusyong din ye. Na mas, may kumaklusyong din ye. Kung pinaklusyong din ye, kaya may kumta ko. Tanagain kung matawo yan. Men, ewo na siyang kundit ako. Men kung lusong din yung malan ka ito, as maeta na ke. Nakatim mo kundit takawiyalo. Fin siya ka ba, kuminta ito lebek, loops lebek astan ka. Na kung finit ako, intentional one ba kunda, ak lusong din ye, ewo na kundit ako. Men ewo na siyong, ewo na sinsaulo man. Maeta nga ito patat na fame. Naki, mo ito da, asting ina, kaya nga nispel siya pinaklin ko sa mga wigat niya na, kulala siya sa mga like, yeah, dahil sin kaives, Piverlin Robert, palik kan talen na, tala si Jose, Gloria Nemes, tamal sasalik o sambu, na kuwas sa mga wiwan ba, Deganis Vivian, Glopeg Kiashloman, Deganis Evelyn, Remy Matamote, Rina, nasyus sa mga kuflalian. Nga sangvak lumalap nasyus ka ashlosan. Nas, like ka share na nga mapangin kawin program na. So, kaya tuwin siya mo sa kuwas le, Deganas mo i-fact na sa yung mitligat kaliya program mo. Malang Sifac Klojin kat game at wias maasan, kaksikin kat, katsamram kin siya oye makat, da ako kay Berlin Christmas apa na kay mas, mga di pangan oye, si fan nama, kat kan kaksikin kata, kat kan siya ulebem ta, kaksikin kat, yan na kayo matashuya. Na oye si mga lutoy lagi malito to, pe, misingin kasya pa. Ngan demut ka mo, makan kengkan la, nananggalan kat. Romlu fa sakot fakla, Kasyap kumbuli sa kalang lalabe, matay mong fusastan ka ata. Pasikyak na sindalik makatutut kaya nga. Ya kum ti akilin nakatil kalang kisipenil, kinakum, kinakul kum lena ki auliak. Now lela inda ka nasik, nanista matifali na nirup ki clients up kunakon laka, ngamat kulukse, tasak tangata ka na yuran wala kapaslak na sil, dan Orekma ganyan na naisiyalan clients up, ngan we akfashi kunakon falat si may lesin na sikne. Ka akalimin siya skimeto, long like kus fasingalan kus kilong luwan. Ama siya le, pangay masyo ka, kulamala. Karilan. Okay. Tegen dus ko kung gula kay ako lang mo dito na akfashi la pe ngo ba ka program na so kispin ash mazing behind the scene but ang tegen just ko na mas mong gasikot proy in Kalie proy be ke ilos sa mga wigat ngalal fung ile kada silos in na proy na ke master losan ko na ke matayang los na ke talik na losan pe sang may nga nakawa na ke broilo man lalo fung ile kat fini kat dancing broilo kat kumpe sa mga asin ka lao det er fung su bam om da kan su kastan kat men as enen no lom ke magmas ke an na ke kat na baile me mas kan sakto ke point sin kat ke pe take this go Kulamala, kahit anasya ka sige ka, lem Jesus Christ iligiya fresh na kayo watari kilin in Pentecost. Iligiya comforter singan wikat panang kasi nga pa room. Nga pray in kolkat kung pray pe intro asik kain makumashuyan wisya uluman matkawa. Kataga ni pray. Kachvil pe pasta yetom kat flat lush, katla le prem, katla laisik, katla chikap. Katsya yoklen lang sila sa pamawen kulo si fan anata. Kat kulo malap na siyum ke kum dilokun kat yak pe kadin wi lash kakin gas padalom yeneng yenga kain katashwe. Papakaleng kat fototulen mapas.
taka faksefi yemotom siak nak nasyum ge makluklasha siak ke kashalom taka pashlash nasyum in main se woyuro nanak manastuti kat ke oye fal makat kain orela oyen sanaklash nasyum ka oye makat kain takani alu in sie yemotom baba kalang nanak maswikat ke fashidik pelasha Umakkalimi na sishla, kikat nagin may ngayon, kung nanak nas na sishke. Tamusingi kakatatitala, laylain may kitina sishin kulkat. Katitala, pakotin si lumingi, elang kalang si lumingi etu isipen. Panagipel, lakachita, la mesiklitu, kakimula sa panagat ng sesyum, anak manas, akakatle, kikaslom, aliak pa yun si kyak oyelasya. Ekalang lom bakaten lom insikya ke fakolom inkot ke oye e ke fakeklas. Kat preken wen kulo si fun ng Jesus Christ si katalal fungila. Elmise kalakumsang na sila kmulyalalek. Kat inwipe e small. Kat fakulo inge in fakulo amen. Arilena, kamalap. Okay. Well, kailangan suwas ko cash flowasan. Kuwasingin ang may sasta. Chinchak len sila musingin ngayon ala wo. Kadalan bi ko was ko again. Nagkukusas na fast na wayan. Tingin just ko. Merry Kailangan Christmas. Merry well, Christmas. kinapli ko was there. Mhm.